urakaninaza cyane nyaguhora ku ngoma kubw'ingabira nidasanzwe y'ubuzima dufise twebwe abana bawe waduteye iteka uduha ubutumire bwo kwamatuza hagati ya saa 9 na saa 12 kugira ngo duhindurire ikirere inyenyeri zacu zamaze gutwikirwa kubera impamvu zitandukanye zitwikuruka ari zatwikiriwe n'abarozi ari zatwikiriwe n'abangushi ari zatwikiriwe n'abambuzi ukama dutera iteka rutare rwacu ruteturure mahoro yacu turenganure bwiza bwawe nibuze bube kuri twebwe ububasha bwawe bukorere muri twebwe impuhwe zawe zibyagire muri twebwe amaraso ya Yesu Kristo turayambaje kugira ngo kubw'inyigisho tugiye guhabwa dukugwe ku muvumo dukugwe ku mukoshi dukugwe ku mugayo turambaje amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo ikirere cyiza giseruke ku buzima bwacu turambaje amaraso meza ya Yesu Kristo kugira ngo ubutware bw'Imana butwarire muri twebwe kandi inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose Yesu Kristo mukozi mwiza duhe umutima w'umweranda atubyageze mu kuri urukundo ubwenge ibanga ryo kugendana n'Imana ni guca bugufi ni kugira neza ni gutungana Mana mutima mweranda kazo nezereza imitima yacu ngwino cyawe bakorera muri twebwe humanura amazina yacu humanura ubutunzi bwacu renganura ubuzima bwacu nezereza imitima yacu kiza uburwayi ingingo zacu bohora imiryango yacu bohora abo twubakanye bohora ibibono byacu bohora abo dusangiye imirimo tunezeretse Yesu nushike mu buzima bwacu kugira ngo inyenyeri y'amagara meza iy'urukundo iy'igikundi iy'ukurota neza iyo kuzura n'Imana zitwikuruka uyu munsi w'Imana twakira igitangaza cyacu twakira impemburo yacu twakira ubutabazi bwacu twakira umunezero wacu twakira igikundiro cyacu turitandukanyije n'icyaniro turitandukanyije n'akavuyo turitandukanyije n'imivumo turabana b'Imana turabana barudasonga turabana bamushobora byose mukama tunezereza mukama tutetura mukama turinda mukama dukundwakazi mukama tubohora mukama duhibwiza mukama nyaguhora ku ngoma mukama kibirenge kizima mukama mushobora byose heza kyaturwa kuba bohora twebwe abana bawe nezereza twebwe ubwoko bw'ubushobokawe kandi mu izina rya Yesu Kristo turakira imigisha yose ubwenge bwose bwiza byose byo tuma twugurirwa ikirere cyiza abari barangiritse abari barababaye abari baratunuye ibyacu byugaye ibyanyu byugaye ibyacu byugawe ibyanyu byugawe ibyacu bizibye ibyanyu bizibye mu izina rya Yesu Kristo duhabwa ubutabazi buvuye mu ijuru kandi benshi batangare ku bwacu mu izina rya Yesu Kristo niyo twuguriye amarembo y'ibyiza n'ibyishimo twuguriye amarembo yo kuramba no kuranirwa twuguriye amarembo yo guhabwa iby'isi idashoboye gutanga amen ku buzima bwacu mukama ahabwa umugisha amen mu
ngo zacu mukama ahabwe umugisha amen mu gihugu cyacu mukama ahabwe umugisha cyane cyane mu byo watugeneye shyiraho umucyo udukuyemo akajagari udahangagwa tubone kumenya uko Imana idukunda tubone kumenya uko Imana idutabara tubone kumenya uko Imana iduteturura tubone kumenya uko Imana iducenza Yesu Kristo umukozi mwiza impanuka yose yoza kuzibira kwidegemvya kwacu turayanse umubabaro wose woza kubyo kwidegemvya kwacu turayanse turinde twomore bikomeye dutandukanye n'amashashara udutandukanye n'ibisuzuguriro udutandukanye n'ubutindi uduha umunezero uduha ubwiza uduha ibyishimo uduha ibyiringiro uduha kwishimirwa uduhe kunezerwa uduhe gukiza abacu turwaje uduhe mukamongera uduhe urutare rwacu uduhe ibyo tugusaba wera mu buto bwacu biratsinze zingurura 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 Yes. 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 Uguri kirechiza kuri abakobwa bawe uguri kirechiza kuri abahungu bawe uguri kirechiza kuri abagabo n'abakenyezi ndetse n'ababihebeye Imana abafunzwe abagwayi ababarushe abatorohewe uguri kirechiza ku buzima